Ka te koe urua Rob Manuel o te Ngāti Hine Forestry Trust ki te whiringa whakamutunga mo te tohu mana nui o te kai whakatupu rangatahi o te tau i ngā tohu Ahuwhenua Māori. Neke atu i te tekau tau ia e mahi anu i taua mahi. Ko te tau tapanga ona ki taua tohu, he whakamihi, he whakamiha. Nā, ka whakawhiwhia taua tohu ia toru tau, ka tū te pō whakawhiwhi tohu Ahuwhenua Māori ki Whangārei a te tuarima o Hune. Ko te aroha ki ngā mahi, e hauhakehi ana. I just love growing a productive crop. Yeah, a lot of freedom to make our own choices and get to run a hand-picked crew that I've picked myself. Neke atu i te tekau tau a Rob Manuel e mahi ana hei kai whakatupu, tēnei tau e kite ai ngā hua o ana mahi whakatupu kai reka, whakatupu hua rākau. We're also super happy that our young man, one of our kaimahi, Robert Manuel from Ngāti Hine, has been recognised for his dedication. So that's the junior competition to the Ahuwhenua trophy, and he's the team supervisor. Currently has a team of 26 kaimahi. Tēnā pea, ka kapohia ake e Rob, tētahi o ngā tohu nui mo te whakatupu hua rākau. Yeah, Heidi was the one that nominated me, so I'd like to thank Heidi for choosing me. Yeah, I felt pretty good. Yeah, happy and proud. Ia toru tau, tukua te tohu Ahuwhenua whakatupu mo te hungarangatahi ki tētahi kai whakatupu Māori i te rāngai. Ko te uri nei o Ngāti Hine, rātou ko Ngāti Hine Forestry Trust, ko whai wāhi ki ngā kōwhiringa toa. There's some good teams out there. Our team's pretty good. They got good quality work ethic. Yeah, I'd like to thank my team for all their hard work that they put in all year round. Yeah, hopefully one day I can take on a manager's role. E hara tēnei te hauhake ngā whakamutunga mā Rob, e anga nui ana te kai whakatupu ki ngā kaupeka katoa kei mua i te aroaro o te rāngai. Amber Smith, te Kūkupa.